impanuka ya kajugujugu yahitanye perezida wa Iran Ibrahim Raisi na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu ndetse n'abandi bayobozi ishobora kuba igiye guhindura ibintu mu burasirazuba bwo hagati aho Iran ifite imbaraga nyinshi. Ibi biravuga kubera ko Iran yamaze imyaka ibarirwa muri za mirongo ishyigikira imitwe yitwaza intwaro ndetse n'abandi barwanyi muri Libani, Syria, Iraq, Yemen ndetse no mu zindi ntara za Palestine, kandi ikaba ishobora gukumira ibitero biturutse muri Amerika cyangwa muri Israel, abanzi ba mbere ba Iran. Ntabwo amakimbirane yigeze aba menshi kurenza uko byari bimeze mu kwezi gushize ubwo Iran iyobowe na Raisi n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Al-Khamenei yagabaga ibitero kuri Israel ikoresheje indege zitagira abapilote cyangwa se drone ndetse na za misile mu rwego rwo kwishyura Israel ku gitero cy'indege cyari cyagabwe kuri ambasade ya Iran muri Syria kigahitana abajenerali babiri n'abandi basirikari batanu. Gusa Israel ifashijwe na Amerika, Ubwongereza, Jordan ndetse n'abandi bahagaritse ibyo bisasu hafi ya byose. Mu kwishyura bivugwa ko Israel yagabye igitero kuri systeme yo kurinda ikirere mu mujyi wa Isfahan wo muri Iran. Nta muntu wahitanywe n'icyo gitero, gusa byemezwa ko ari ubutumwa Israel yari ihaye Iran. Izi mpande zombi zimaze imyaka myinshi ziterana hakoreshejwe ibikorwa byihishe hamwe n'ibitero bikoreshejwe internet, ariko guhanahana umuriro byabayeho mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka nibwo bwa mbere byari bibayeho. Israel imaze igihe kinini ibona Iran nk'ikibazo gikomeye kubera gahunda y'intwaro za kirimbuzi iki gihugu gifite. Iran ibona ko ariyo nkingi nkuru y'abanyapalestine barwanya ubutegetsi bwa Israel, kandi abayobozi bakuru bamaze imyaka myinshi basaba ko Israel yahanagurwa ku ikarita y'isi. Mu kwezi gushize Perezida Raisi wafatwaga nk'umuntu ukomeye cyane kandi ushobora kuzasimbura Khamenei yabwiye amagambo akomeye Israel. Ati ubutegetsi bwa Israel bumaze imyaka 75 bukandamiza abaturage ba Palestine. Ati mbere ya byose tugomba kwirukana ababambuzi. Icya kabiri tugomba gukora ni ugukora ku buryo bishyura ikiguzi kindi kizose ku bibazo byose bateje. Ati icya gatatu tugomba kubashyikiriza ubutabera. Bivugwa ko Israel yagabye ibitero byinshi mu myaka yashize, ibitero byibasira abayobozi bakuru b'ingabo za Iran ndetse n'abahanga mu bya siyanse bakora muri gahunda za nucleaire za Iran. Nta kimenyetso gihari kigaragaza ko Israel yaba yaragize uruhare mu mpanuka ya kajugujugu yo ku cyumweru yahitanye bwana Raisi, kandi abayobozi ba Israel ntacyo baravuga ku byabaye. Gusa urwanga ibihugu bifitanye byatumye benshi bakeka ko Israel yabifite ukuboko mu mpanuka y'indege yahitanye perezida wa Iran. Urwango rw'ibi bihugu byombi kandi runashingiye ku kuba Iran yaratanze inkunga nyinshi mu myaka yashize ku mutwe w'abarwanyi b'abanyapalestine wa Hamas. Umutwe wagabye igitero ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 muri Israel, igitero cyateje intambara ikomeje kuyogoza Gaza. Gusa nta kimenyetso cyerekana ko Iran yagize uruhare rutaziguye muri icyo gitero. Kuva intambara yatangira, abayobozi ba Iran bagaragaje ubufatanye n'abanyapalestine, abafatanye bikorwa babo mu karere. Umutwe w'abarwanyi wa Hezbollah wo muri Libani ukaba umwe mu mitwe ikoreshwa cyane na Iran, nawo wagiranye amakimbirane atari make na Israel kuva intambara yo muri Gaza yatangira. Impande zombi zagabanyeho ibitero hafi buri munsi hafi y'umupaka wa Israel na Libani, bituma abantu 10,000 ku mpande zombi bahunga. Imitwe y'abarwanyi ishyigikiwe na Iran muri Syria na Iraq nayo yagabye ibitero inshuro nyinshi ku birindiro bya Amerika mu mezi ya mbere y'intambara, ariko isubira inyuma nyuma y'igitero cyo kwihorera cya Amerika kubera igitero cya drone cyahitanye abasirikare 3 b'abanyamerika muri Mutarama. Imitwe y'abarwanyi ishyigikiwe na Iran muri Syria ndetse na Iraq nayo yagabye ibitero inshuro nyinshi ku birindiro bya Amerika mu mezi ya mbere y'intambara, ariko iza gusubira inyuma nyuma y'igitero cyo kwihorera cya Amerika kubera igitero cya drone cyahitanye abasirikare 3 b'abanyamerika mu kwezi kwa mbere. Inyeshyamba z'Abauti zo muri Yemen, undi mufatanyabikorwa ukomeye wa Iran, nazo zagabye ibitero ku bwikorezi mpuzamahanga mu nyanja itukura zishaka ngo guhagarika Israel. Ibyo bitero akenshi byibasira amato adafite aho ahuriye na Israel, ibyatumye Amerika ibyihorera ntigira icyo bikoraho. Ibyabaye ku cyumweru kajugujugu itwaye perezida wa Iran igahanuka byari impanuka nyine.
gusa ni impanuka yabaye mu gihe abanzi ba Irani bifuzaga urupfu rwa perezida wa Irani kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Ibi byatumye bamwe badatinya kuvuga ko iyi mpanuka rwose yaba yaranatejwe n'inzego z'ubutasi za Amerika na Isiraheli. Ubwo tuvuze ku ntandaro y'urwango rwa Irani na Isiraheli runatuma bakeka Isiraheli kugira uruhare mu rupfu rwa perezida wa Irani, reka mu kanya noneho tuvuge ku nkomoko y'urwango hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa mbere yaho, uru rupfu rwa perezida Raisi ruvuze iki muri Irani? Ibrahim Raisi byavugaga ko ashobora kuzasimbura Ayatollah Khamenei. Ubu biragenda bite? Buri gihe muri buri gihugu iyo habaye urupfu rwa perezida biba ari ibihe bikomeye cyane kubera ingaruka z'urwo rupfu rw'umuntu ukomeye kuruta abandi mu gihugu. Gusa muri Irani aho iminsi 5 y'icyunamo ikomeje nyuma y'uko perezida Ibrahim Raisi yishwe n'impanuka ya kajugujugu, ingaruka ziragoye kuzisobanura. Raisi yari yaravuzwe nk'umuntu ushobora gusimbura umuyobozi w'ikirenga wa Irani, Ayatollah Ali Khamenei. Ku basesenguzi bamwe, urupfu rwe ntacyo ruzahindura na gato, ariko ku bandi, hamwe n'amatora ya perezida ateganyijwe mu minsi 50, ibi ngibi bishobora kuzana impinduka zikomeye. Hari inzego ebyiri z'ubutegetsi muri Irani. Ni guverinoma iba yaratowe n'umuyobozi w'ikirenga. Ububasha bukomeye bugirwa n'umuyobozi w'ikirenga. Ubu ni Ali Khamenei. Ariko perezida niwe muyobozi mukuru uba yaratowe kandi akagira uruhare rukomeye mu mitegekere y'igihugu. Nk'urugero, politike y'ububanyi n'amahanga ibarizwa mu nama nkuru y'umutekano y'igihugu, kandi iyo nama perezida niwe uyiyobora. Ariko umuyobozi w'ikirenga afite ububasha bwo guhagarika ibyemezo bishobora gufatwa n'iyo nama. Perezida agira uruhare runini mu gushyiraho no kuyobora politike y'imbere mu gihugu n'ububanyi n'amahanga, ariko n'umwe muri benshi bayigiramo uruhare. Raisi yanabonwaga na benshi nk'umukandida nyawe wo kuzasimbura Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga igihe uyu musaza w'imyaka 85 yaba apfuye. Kugeza ubu ntabwo abantu bazi undi muntu ushobora kuzamusimbura. Irani yagize abayobozi babiri b'ikirenga bonyine kuva mu 1979. Uriho ubu Khamenei yagiye muri uyu mwanya nyuma ya manda ebyiri ari perezida. Reka noneho tuvuge ku rwango rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Imibanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani iri no mu byatumye Irani hindura imitegekere igatangira kugira umuyobozi w'ikirenga, Ayatollah. Byose bitangira mu mwaka w'1951 ubwo ibihugu byombi byatangiraga intambara bifa peteroli. Muri iki gihe Irani yari kimwe mu bihugu bifite inganda nyinshi kandi zikomeye zitunganya peteroli ku isi. Gusa iki gihe abanya-Irani benshi nta nyungu babonaga muri ubu butunzi bungana uku, bitewe n'uko ubucukuzi n'ubucuruzi bwa peteroli muri iki gihugu bwagenzurwaga n'Abongereza. Birumvikana ibi ngibi byateraga umujinya mwinshi abanya-Irani. Mu 1951 Irani yafashe icyemezo cyo guhindura uyu mutungo kamere umutungo w'igihugu, ndetse n'inganda zose ziwutunganya zibiza leta aho gukomeza gukiza abanyamahanga, Abongereza. Mohamed Mossadegh ni izina ry'umuyobozi wagenderaga ku matwara yo guharanira inyungu z'abanya-Irani mbere na mbere. Yari impirimbanyi ikomeye. Yanaje kuba minisitiri w'intebe wa Irani. Urugamba rwo guha peteroli ya Irani abanya-Irani ikamburwa Abongereza, Ubwongereza bwarufashe nabi cyane, birumvikana. Ndetse bwagiye kure cyane bubifata nk'aho ari ubujura. Nk'ayo peteroli abanya-Irani bayibye Ubwongereza. Mwibuke ni peteroli yacukurwaga muri Irani igatunganyirizwa muri Irani. Abongereza bari bafite impungenge z'uko nibemerera abanya-Irani kwigarurira iyo peteroli yabo biza gutinyura n'abanya-Iraq, Arabia Saudite ndetse n'abandi nabo bakabigenza uko nguko. Abongereza bamaze imyaka bari mu biganiro na leta ya Irani kugira ngo basubirane uburenganzira bwo gucukura no gutunganya peteroli ya Irani. Bibi by'ubusa. Abongereza bari bakeneye ikindi kintu gifite ingufu cyabafasha kongera gusubirana iyi peteroli. Nguko uko begereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazisaba ubufasha. Amerika yemereye Ubwongereza ubu bufasha. Hari inyandiko z'ibiro bishinzwe ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko Abongereza babanje kumvisha Amerika ko ari ngombwa cyane gukemura iki kibazo. Mu 1953 muri Irani habaye kudeta
yakuye ku butegetsi Mohamed Mossadegh. Amaze kuvaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zikeneye umuntu ujya muri uyu mwanya ariko wumvikana nazo. Mu 1953 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije iki gihugu kugarura ubutegetsi bwa cyami. Umwami muri iki gihugu bamwitaga Shah. Bahise bashyiraho Mohammad Reza Pahlavi nk'umwami w'iki gihugu. Ibi byose byashobokaga kubera ko muri iyi myaka Iran yari isanzwe ari umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko Iran yakoreshwaga nk'ahantu heza ho kwifashisha mu guhangana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete na politike yazo ya gikomuniste. Gusa muri iki gihe bwo Amerika yizeraga ko uyu Shah cyangwa se uyu mwami azafasha cyane Amerika n'Ubwongereza kubona petroli ihendutse. Turi mu 1953. Kuri televiziyo abategetsi muri Amerika ntabwo basibaga kurata umubano mwiza Amerika ifitanye na Iran kandi bigizwemo uruhare n'umwami wa Iran. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasingizaga uyu mwami wa Iran mu mahanga, ariko ntabwo zashoboraga kumurinda ibibazo by'imbere mu gihugu. Muri Iran abaturage mu gihugu bari babizi neza ko uyu mwami yashyizwe ku butegetsi bigizwemo uruhare n'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa minisitiri w'intebe Mohamed Mossadegh. Nawe ubwe yari abizi ko afite ikibazo cyo kutemerwa n'abaturage be. Abaturage bamushinjaga ko arimo guhindura Iran nk'Uburayi mu birebana n'imico n'imigenzo. Bamushinjaga ko arimo gutesha abanya-Iran ubunya-Iran. Yari yarazanye impinduka zazamuye urwego rw'uburezi. Yari yarahaye abagore uburenganzira bwo gutora. Ni byiza, ariko hari abatekerezaga ko izi mpinduka zagiye kure cyane. Mu babitekerezaga harimo n'abantu bo hafi cyane y'ibwami bari no mu butegetsi. Hamwe n'iyi myumvire byagendaga bigaragara ko iminsi uyu mwami yari asigaje ku butegetsi yari ibaze. Mu 1978 mu gihugu hadutse imyigaragambyo mu mijyi itandukanye, cyane cyane mu murwa mukuru Tehran. Umugabo umwe yari inyuma y'imyigaragambyo ndetse yanafashije mu gushyiraho imitwe myinshi iharanira impinduramatwara. Umubwiriza butumwa mu Bayisilamu b'Abashite, Ayatollah Ruhollah Khomeini, yari yarahungiye mu Bufaransa, ariko mu kwezi kwa kabiri mu 1979 yagarutse mu gihugu. Abaturage bamwakira nka Mesiya. Ukugaruka kwe kwahaye impinduramatwara imbaraga yari ikeneye. Mu murwa mukuru Tehran imyigaragambyo yahise iba nka tsunami. Imihanda yuzura ibihumbi by'abantu. Na Ayatollah n'abantu be ubwabo ntabwo batekerezaga ko abantu bangana batyo bazagira uruhare muri iyo myigaragambyo, kandi ko bigaragambya bazabona intsinzi mu gihe gito kuri urwo rwego. Mu mezi make Iran yari itangajwe nka Repubulika ya Kiyisilamu. N'uyu munsi nibwo butegetsi ifite. Iyi yari inkuru mbi cyane kuri Amerika, kubera ko umwami Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarimitse yari amaze guhirikwa. Ariko ibi byari bitaraza mu by'ukuri. Shah cyangwa se wa mwami Mohammad Reza Pahlavi wari warashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarasohotse mu gihugu mbere y'uko Khomeini agaruka muri Iran. Ndetse Perezida Jimmy Carter wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamwakiriye muri Amerika ngo yari agiye kwivuza kanseri. Uku kwakirwa muri Amerika nabyo byongereye uburakari bw'abanya-Iran, bahise bashimangira ko yari igikoresho cy'abanyamerika. Muri iki gihe abanyeshuri b'abanya-Iran bateye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itera, batwika ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uburakari bw'uko Shah yagiye muri Amerika adahawe ibihano mu gihugu cye. Ntabwo batwitse ibendera gusa, ahubwo banafashe bugwate abakozi ba ambasade ya Amerika basaba ko Shah agaruka mu gihugu agahanwa. Aba bakozi ba ambasade bafashwe bugwate banyujijwe imbere ya za kamera, bapfutswe ibitambaro mu maso, isi yose ibireba. Aya mashusho ntabwo yateye umujinya ubutegetsi bwa Amerika gusa, ahubwo yanabuteye ubwoba, kubera ko ntabwo bumvaga ko abanya-Iran batinyuka Amerika kuri urwo rwego. Iran yahise izamuka mu ntera ku rutonde rw'abanzi ba Amerika, ifata umwanya wa mbere. Ibi ni ibikorwa byamaze iminsi 444.
abakomando ba Amerika bagerageje kujya kubohora abo badiplomate ariko ntibabigeraho. Ibi byaviriyemo Jimmy Carter kudatorerwa indi manda. Hagati mu burengerazuba bwa Iran, umuturanyi wayo Saddam Hussein wayoboraga Iraq yabonye Iran iri muri ibyo bibazo, abyuririraho atera intara ya Khuzestan muri Iran. Aha niho hari uruganda runini rutunganya peteroli ya Iran. Ibi byavuyemo intambara yamaze imyaka 8 hagati ya Iran na Iraq. Iki gihe Amerika yinjiye muri iyi ntambara ku mpande zombi. Yahaga intwaro Iran na Iraq kugira ngo basekurane maze intambara imara igihe kinini. Buri gihugu cyarasaga ku bigega bya peteroli by'ikindi, noneho abanyamerika bakaza baje kurinda iyo peteroli ndetse bagaherekeza peteroli mu kigobe cya Perse. Abanya-Iran bamenye aya makuru bituma ingabo zabo zisakirana n'iz'abanyamerika. Mu gitero kimwe, ubwato bw'intambara bw'abanyamerika bwarashe indege y'abagenzi b'abasivile b'abanya-Iran. Bari bayibeshyeho, bibeshye ko ari indege y'intambara. Muri iyi ntambara Iran na Iraq byombi byaratakaje, ariko bivuga ko Iraq ariyo yatsinze iyi ntambara. Ibi byongereye urwango rw'abanya-Iran kuri Amerika, n'ubu ngubu rugitembera mu mitsi y'abanya-Iran. Intambara ya Iran na Iraq ni imwe muri nyinshi Amerika yagizemo uruhare hagamijwe kurwanya Iran. Indi yabayeho yari yo muri Liban. Ni mu 1982 Israel isanzwe ari inshuti ya Amerika yateye Liban. Ni ibihugu bituranye. Israel yashakaga gusenya umutwe w'abanya-Palestine wakoreraga muri Liban. Iran yinjiye muri iyi ntambara itanga intwaro n'imyitozo ya gisirikare ku nyeshyamba z'abashia. Ibitero ku birindiro by'ingabo za Amerika no kuri ambasade ya Amerika i Beirut muri Liban byahise bitangira. Amagana y'abanyamerika barapfa. Iki ni ikindi kiriyo Amerika yari ishyizwemo na Iran. Ibi byasaga n'igaragaza intege nke za Amerika. Iki gihe umutwe wagabye iki gitero waje kumenyekana ko witwa Hezbollah. Icyarimwe ni umutwe w'inyeshyamba rikaba n'ishyaka. Mu myaka ya za 90 uyu mutwe wagabye ibitero byinshi ahantu hose hari inyungu za Amerika na Israel, ahari hose ku isi. Uru rwango rwafashe indi sura mu mwaka wa 2001. Ni ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiwe n'ibitero by'iterabwoba byibasiye ibiro bikuru by'igisirikare Pentagon i Washington ndetse n'inyubako ya World Trade Center i New York. Ni ibitero byagabwe n'umutwe wa Al-Qaeda. Iran ntawe yari ihuriye nabyo, ariko byayigizeho ingaruka zikomeye. Iraq ya Saddam Hussein noneho niyo yari ifashe umwanya wa mbere ku rutonde rw'abanzi ba Amerika kubera ko yashinjwaga gutegura ibi bitero. Amerika yahise itera Iraq, umuturanyi wa Iran. Abanya-Iran kumva ko abanyamerika bagarutse mu marembo yabo, bahise bihutisha gahunda yabo y'intwaro za nucleaire. Amerika ishya ubwoba. Iran yo yavugaga ko gahunda yayo ya nucleaire igamije gukoreshwa ku mpamvu za gisivile nko gutunganya amashanyarazi, gukora imiti n'ibindi. Amerika n'inshuti zabo ntabwo banyuzwe n'ibi bisobanuro, ahubwo bashyizeho ibihano bikomeye cyane kuri Iran. Ibikomeye muri ibyo byari ugukomenyirizwa ku rwego mpuzamahanga ntibabona aho bagurisha peteroli yabo. Gusa Iran ntabwo yahagaritse gukora ingomero za nucleaire. Ibihano byo gufungirwa isoko rya peteroli byagize umumaro kubera ko byahanuye ubukungu bwa Iran, bisunikira abategetsi bayo gusaba ibiganiro na Amerika. Ku nshuro ya mbere Amerika nayo yari yemeye kuganira na Iran. Iki gihe Barack Obama yemeye kugirana amasezerano na perezida wa Iran Hassan Rouhani. Mu 2015 amasezerano yarasinywe avuga ko Iran izagabanya gutunganya ingufu za nucleaire kandi ikemera ko abagenzuzi mpuzamahanga bazajya baza kugenzura izo ngufu zabo kugira ngo batazazikoramo ibitwaro. Iran nayo yakuriweho ibihano, gusa buri wese ntabwo yabonye aya masezerano nk'intsinzi. Uwa mbere wayanenze ni Donald Trump. Yavuze ko mu buzima bwe bwose atigeze abona amasezerano arimo ubuswa nk'ayo Barack Obama yasinyanye na Iran. Mu 2018 yakuyemo Amerika asubizaho ibihano kuri Iran. Bwa bwiyunge bubusubira udubi.
perezida Biden agitorwa yahise avuga ko afite gahunda yo gusubizaho aya masezerano. Gusa aya masezerano ntiyasubijweho. Ibitero bya Hamas kuri Israel byongeye gutuma umubano wa Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uba mubi cyane kurushaho. Uyu munsi uyu mubano uri mu bushorishori mu birebana n'ububi. Buri wese ukurikirana iby'amakuru ashobora gutekereza ko Amerika cyangwa se Israel bakwifuza urupfu rwa perezida wa Iran. Gusa nta gihamya ko ibingibi babikoze. Birashoboka ko mu myaka izaza tuzaba tuvuga indi nkuru itandukanye n'iyi ngiyi bitewe n'amakuru azamenyekana. Mwakoze kutwumva.